Pridi, Vesni, igra, tak je, hopa, igra, hitrejša, evo Vesni, hopa, hitrejša, Vesni, gledaj, da ih umiriš, pas, ajde, hopa, ajde, gledaj, zopet Vesni, bravo, pas, strane prije, hola, strane, kud 2-1, tak, bravo, igra, hopa, pas, hopa, bliže, Vipo, Vipo, pridi bliže, ne statično, halo, pridimo Vipu, evo Vesnega, hopa, Vesnega, hop, tak, menje stran, hopa, dobro, pauza, odlično. Vesni spreme žogo, ofazivni spremo, to se pravi, da je spreme proti cilju. Tukaj sta pa dva napadalca, s tem, da je en napadalec, en je pa obrambni igralec. In potem samo menjamo po eno. In zdaj gledajte dobro. Ko Vesni spreme žogo, napadalec se odpre diagonalno. Če gre, pri zraven. Če gre on zraven mene, mu da žogo v prostor, uletava in potem po migu, gor dvigno, kateri gol mora zadeti. Da mu še eno koncentracijo uspešimo. Da mora pogledati, kam bo zadev. Ajde, Mirko, ajde, bravo, ajde, Krašu, ajde, Šus. Bravo, Vipi, hitreje to. Prizor, še idi, bravo, odlično. Pogledaj, kam bo zadev. Bravo. Zdaj pa Špic s hrbtom obrne proti golu. Zdaj on se sprejel, on mu dal povratno in zdaj se bo isto odprl. Dobro, ajde, hop, strani. Dobre, bravo. Tam, da imate tu situacijo 3-1. En napade, 3 stiskajo. Čist počašam pokazati. Dajmo pas, močnejši. Tak je, pa daj dim, zdaj pa zapiraj. Tak je, bravo, dobro. Še dajmo žal. 3-1, halo. Mirko, ven. Dobre, Mirko, ven, bravo. Pa zastup pri, Stisnimo pri, bliže. Tak, dobro, gledaj. Tak je, hop. Samo malo, dobro, bravo, odlično. Mirko, bravo. 3-1, gledaj Mirko zadaj, 3-1. Tu gledaj Mirko. Tak je, bravo. Gledaj malo, čist počasi. Tak, dobro. Tak je, Mahi, bravo, stisni tam, 3-1 zbiraj. Halo. 3-1, gledaj. Bravo, bliže. Razmaki mora biti enaki, zbiraj, halo. Tak je, bravo, dobro, zdaj malo Vesne koristi. Dobro, ajde, hop, dobro, bravo, odlično, tak je, povratno, zdaj pazi, odlično, ajde se nazaj, pri, tak, pa zopet drži, se pa vi tukaj, zopet drži tudi. Malo hitreje, fante, malo več živosti, ajde, gremo, malo več govorite, bravo, dobro, zdaj pazi na Vesne. Tak je, povratna, pazi zdaj, pazi. Mirko, odlično, hajde, hop. Tak, pridi, bravo. Ajmo, tak je, čist počasi, gledaj. Dobro, bravo. Pazi, Vesni, pazi, bravo, Mahi, vraća, Mahi, gledaj svoj igrajca, Mahi. Dobre. Obrambi napadi. Tak je, gledaj tu, pazi to. Bravo, ajde, hop, gledaj, primo zraven, kočaj z gol, hitro, zdaj gol. Gol mora biti, fante, gotovo je to. Prej gol da. To mora biti, buf, ajde, odprimo. Evo s golmanom igraj, ajde golman, ajde. Igram, te kruga maš, bravo. Ajde, evo gledaj špice. Ajde, kočaj. Bravo, golman, igra s golmanom. Igra, napadi ga. Tak je, evo gledaj, kje imaš špice, pa tukaj. Hvala, špice, bravo. Kočaj mali. Mali, moraš gol dat, halo, tako šansu imaš te. Bravo, Horvat, idemo zraven, pridimo zraven. Celi, pridimo zraven tu. Gol. Bravo, Mirko, odlično. Ajde obrambeni. Ajde napadite, napadite. Golman, tamo još 2-1, igra golman. Tak, pridimo zraven. Ajde, brka, da oceni, gledaj zdaj. Bravo, odlično, gledaj zdaj. Tu Mirko gledaj, hitrejše. Bravo Mirko. Ajde obrambeni, hitro se otri. Mahi, otri se hitro. Dobro gledaj, hop. Vipa. Bravo obrambeni, ajde. Odlično, ajde. Bravo, ajde, Vesne, ajde, hop, gledaj, Vipa. Pogledaj. Preformiraj, Vipa, bravo, odlično.
Hop, ja, vraćaj se ne gre, vraćaj tu u Brandi se ne gre, vraćaj u Brandi se ne gre, alo, vraćaj, da, gledaj, ja, gledaj se ne gre, vraćaj u Brandi, alo, gledaj se ne gre, vraćaj u Brandi, izgubi Đogo, dakle, vraćaj tu, napadi se, Mirko napadi ga tam, alo, vidio, napadite ih tam, dakle, vraćaj, ja, bravo, evo, daj mi Đogo, dakle, bravo, drži, ja, bravo, mirno, staj se ni štirija, zapiraj se ni štirija, vraćaj, situacija tega, da mi te linije sečemo, da mi z enim pasom nasprotno celo linijo presečemo, ali je to obrambna linija, ali je to vezna linija, in tu uporabljamo predvsem in tu damo spredaj dva napadalca, ki se morata non-stop iza obrambe gibati v teh kanalih, da dobita žogo. In ko dobita žogo, morata si podati pa strel na gol. Gibanje, ja, bravo, štiroma. Ja, bravo Mirko, pa šut, no, gol, odlično, rdeč, ajde, gibanje več rdeči, alo, centar Halski. Ja, hop, gibanje več, halo, bomo zdaj povratno, hitro. Tak, hitrejše. Ja, odlično, bravo. Hajde. Tak je, bravo. Ja, igra, ja, Mahi, ja, zapirajte, da ne bomo do špica prišlo. Ja, špici. Ja, gledaj kam zobo žogo. Odlično, evo, ajde. Ja, gledaj, ja. Dobro, odlično obramba, ajde se borimo med obrambom in zvezdo linijo. Ajde, ja. Pa pas, ajde, idemo se, blokiraj, odskoči se zopet, odpri se tam, odpri se mu, si ne gre, vraćaj tu hitrejša moja noge iz Frantije, bravo, evo ga nazaj, odlična, bravo, ajde, šut na gol, dobro, bravo, ena, hitraj pas, gremo 2, hitrejše, 3, gremo 4, zaključi, gotovo je, 4 pasa izborečni, Frantije. Ja, igra. Hajde, gremo, hajde, odpri se. 2, 3, gol, Tahija. Spiš ti zopet. 1, 2, gremo prizdrav, tu gledaj, korak, 3. Ja, bravo, odlično, sve je bilo za dobro.